Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. My name is Daw Maulana Daud Abdul Karim from Al Islah Institute. Kerata golitsibisha ka dawa in Sepedi. Ke tlo bolela ka dawa ka leleme la Sepedi. Mo Al Institute ya rena re rata gore batho botlhe ba fitlhelele ke molaetša goba melaetša yeo e le gore re tla e dira ka leleme leo ba le kwešišago. Mo go Al-Islah Institution le kgono ke tlo bolela mabapi le kalima. Dikalima ka leleme la Sepedi e le dipolelo tšeo e leng gore ke tše di leng maswanedi. Re na le kalima tayyiba, kalima shahada, kalima tamjid, kalima raddi kufur le tše dingwe. Ke tla thoma ka kalima ya mathomo e bitšwa gore ke kalima tayyiba. Kalima tayyiba ke Searabu gomme ka Sepedi e ra gore polelo ya go hlweka goba polelo ya go hloka bosodi ka go laodiša ka ga Modimo. Yona e balega ka tsela ye ka leleme la Searabu. E re la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ka Sepedi e tlhalosa gore ga go yo a nago le maswanedi goba a nago le tokelo ya go rorišwa ka go khunamelwa ntle le Modimo. Gomme yo Muhammad khutšo ya Modimo e be le yena ke mongwe wa baprofeta ba Modimo. Ntlha ya bobedi re na le kalima shahada. Kalima shahada e le Searabu ka Sepedi ke polelo ya go fana ka bopaki goba polelo ya go itlama tumelong ya Islam. Ge motho a itlama mo tumelong ya Islam ka Searabu e re ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tlhaloso ka leleme la Sepedi e ra gore ke le Muslim ke a itlama ke ikana ka la gore tumelo ya ka ke gore ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo. Ke buše ke ikane ka la gore yo Muhammad khutšo ya Modimo e be le yena ke mongwe wa baprofeta ba Modimo. Kalima ya boraro ya ntlha ya boraro ke kalima tamjid ka Searabu. Ka Sepedi ke polelo ya go godiša go mmušo wa Modimo, kgodišong ya Modimo. Yona tlhaloso ya yona e re dithorišo tšohle le dipoko tše sa felego re di lebiša go Modimo fela, ebile ga go yo a nago le maswanedi a go ka khunamelwa ntle le yena fela. Ga go maatla le bogolo ntle le yena, yena yo magodimong mong tšohle. Ra ba le kalima tauhid ke nngwe ya dintlha. Mo kalima tauhid e tšwa go the word wahid. Wahid ke Searabu e ra gore botee. Ke ka moo le kwago ke re kalima tauhid e ra gore polelo goba tumelo ya botee bja Modimo. Rena re le ma-Muslime re dumela boteng bja Modimo. Yona e re ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo, o tee. Ga a na le go lekanywa le tšeo a di hlotšego. Go yena ke mmušo wa magodimo le dithorišo tše sa felego. O re nea bophelo, a buša, a hlola lehu. Diatla tša gwe ga di na bosodi, o na le maatla go tšohle tšeo a di dirago. Ra tla ntlhaeng e nngwe gape e latelago
ke kalima raddi kufur. Kalima raddi kufur ele se Arab e ra gore ke polelo e leng kgatlhanong le go obamela medingwana. Raddi kufur go ra gore ka Sepedi rena ma Muslim re kgatlhanong le go obamela medimo e šele. Ke tla lefa ka boripana tumelong ya go mongwe wa baprofeta ba morena e le go yena Abrahama. Abrahama bophelong ba gagwe e be le mongwe wa bagolo ba baprofeta bao ba bego ba le kgatlhanong le go obamela goba go tlhankela medimo e šele. Re bona le ka ye nngwe ya distory tša gagwe tša bophelo gola a ile a fenya le go se tlhankele medimo e šele e le gore e be dira ke tatagwe e le go yena Azar. Gomme o ile go ba kgatlhanong le go obamela medimo e šele ke ge ntatagwe a mo koba ka gae a leba lefaseng le leswa le a ileng go ithuta tumelo ya modimo go botee ba modimo e le go lefaseng la kwa Jerusalema. Bjanong kalima e ya raddi kufur ke e kgolo-kgolo kudu rena mo tumelong ya rena ya ma-Muslim gobane le ka bo-Muslim ba rena Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'aneng o re laela gore fattabi'u millatu Ibrahima hanifa, sepelang tseleng ya Abrahama yena o e bego le yena a khunamela modimo a le noši. Wa ma kana min al-mushrikin, ene yo Abrahama ga saka a ba gote le bao ba tlhankelago medimo e šele. Kalima raddu kufur yona e balegwa ka tsela e ka leleme la se-Arab. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika biha shay'an wa ana a'lam bih wastaghfiruka lima la a'lam bih tubtu anhu wa tabara'tu min al-kufri wa shirki wal ma'asi kulliha وأسلمت وأمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يونغا للملا سبيدي إراوري مديمواغا اللهم مديمواغا روري كتوكا خوبا كتوما شيريلو جوياغو خاتانولي وغولي كانيا وغوكوبانيا ديبوبوا جاغو لوينا كما يكيمي شيجو ke kgopela tebalelo go tšeo ke go fošeditšego ke sena tsebo go tšona. Ga ke rate go ipona ka gare ga leuba la go hloka tsebo ya taelo tšago. Ke itokolola kgatlhanong le medingwana e šele le go go kopanya le yona. Ke ikanne go wena fela, ke ikana ka la gore ga go modimo ntle le wena. Ke ikane le ka gore yo Muhammadu Rasulullah khutšo ya modimo e be le yena ke mongwe wa barumiwa le baprofeta ba modimo. Go tšohle tše tša dikalima re kwele ka ga tšona ra buša ra ba le seo se bitšwa gore ke tumelo iman mujmal. Re na le mehuta e mebedi ya tumelo mo go rena ma-Muslim. Ya mathomo ke iman mujmal, ya bobedi ya ba iman mufassal. Iman mujmal ke tumelo ka boripana yona e balega ka tsela e amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'an ahkamihi. Ka leleme la Sepedi e ra gore ke dumela go modimo ke sa nyake tsebo ya gore o bjang ka mo a lego ka gona. Ke dumele le go mabitšo a botho bjagwe go rena le mediro ye mebotse go rena. Ke buše ke dumele le go obamela melao yagwe ka moka. Sa bobedi ke iman mufassal, tumelo ka botlalo go rena ma-Muslim. Le Muslim le nngwe le swantse le dumele ka botlalo tše latelago. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت
ka sepedi ra gore ke dumela go Modimo fela, ke dumele go manyelo ya gagwe otlhe, ke dumele go phukutše kgethwa tšagwe, ke dumele go baprofeta botlhe ba gagwe, ke dumela le go letšatši la kahlolo le boemo takdiri bja tše botse le tše mpe di tšwa go yena fela, ke dumele le tsogo ya bahu morago ga lehu. Ke tšeo be re swaretše go tšona rena ka Islamu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.